ngifuna impahla zami ngiyaqhekeza ngisengibona kwakufika amaphoyisa kwathiwa wena uyaqhekeza la ngithi mina ngiqhekeza kanjani umuzi wami lo guys anikwazi umuzi wami okay cela ngidedele ngithathe impahla zami ngicela ngidedele futhi ngikhale ngithi ngicela ngidedele ngithathe nje into zami ngihambe yazi ukuthi ngaphuma kuphela nento zokugqoka lapha ya ngahamba. So nagcina ni divorce naba nayo i-decree of divorce. Okay, into eyenzeka after yonke le drama nale dilemma conniving konke kwabe sekucaca ukuthi uGuy nawo sibukeni la nengane kasiswami unengane manje nomngani wami abuyele esontweni ke thandaza ke baka haleluya uzobuya we my hey my makholo bethi mbize eringini mbize memeze bize igama ngiyadlala kodwa ngathi hey mina ngihleke kasi ngiyadlala ngathi mana kuthiwa ngimbize la eringini kusho wesontweni lapho ukuthi thandazela le ring yeni yomshado kuze abuye. Mind you the senior pastors ebekade besiphethe mangithi ngiyabatshela mama wakho uthini inkinga ukude ngabe siyakuthandazisa ngithi sengizempangeni bona basele eThekwini inkinga ukude ngabe siyakuthandazisa bengingekude nokwesha umkwami njalo ngoba bekungena ngebank account but mase kufanele ngithandazelwe sengikude une distance umthandazo yayizwa lonto wasa bluetooth eki nix yena umyeni wakho usaqhubeka uyashumayela ivangeli. Ngiyamazini ngoba ngingazi nokuthi kwenzakalani ngaye angazi ngapha ubhizi ufonela abangani bami uyabatshela nababezi iTromis bonke nje ba receive ama calls lalelani ngisamfuna umngani wenu sengimshiyile sengiyolobola mina kwalo engithandana naye manje usho umngani wami ke uthi sengiyolobola mina kwalo engithandana naye manje alisho igama lakhe abatshele nje bonke abantu kungihlambalaza nje uyabafonela bonke ababekhona nje emshadweni abaziyana inamba zabo uyabafonela yabatshela bangithi thathe receive call and uya kulama restaurant lawa beya nami kuona nakhona mangithi ngiyafika kuthiwa kade ukhuluma mina wakho la behamba nento bangishalazela yabo